Dalan. Kinapudno ken biag. Nainbag nga orasyo amin papagayam. Inta ibasa ti Colosas Kapitulo 3, versikulo 14. Amok nga agtalinaed nga agnanayon ti anyaman nga aramidan ti Dios. Awan ti mainayon wenno maikat iti daytoy. Gaputa ti Dios tinangaramid iti daytoy. Tapno umasideg dagiti tattao ken kuana nga addaan iti dayaw. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno kandia. Bote! Landok! Ay, nagadun ti linabsak ababalay. Di dan sakayat agatangak dagiti bote ang nagawangan da. Ay, nuapay mo't ngamin nga imbati naklatan ni nanang ko. Ay, ngamupay kasta. Ikarigatak ti makaturpos iti high school. Tabiro kak to tinak. Lumagas ka pa'y barok, ta umay kag merienda. Ah, ay, agyaman tata. Ay na, ay, talaga mabisinak ang naggatang kadagiti bote kan landok. Masyanak ken ka barok. Mapayagkat ngamin na pinanawan na kalatan ti inam, hindi na pa nagtrabaho ijay syudad. Kinapudno na tata. Tunggal malaglagip ko ni nanang. Agsangitak. Ngam, ikarkarigatak ti makaadal. Tas sa pulag to ti inak ijay syudad. At da ka matlagayam dito eh. Napaya ka birbirukan kay Jerwar. Umay kan, tayo tamangal dawan. Ni, si Kamot Gayam, Manong Fredo. Pasensya ka na. Lepasak amin ng assignment ko. Alang arod, hinta mga anan. Pasensya ka na. Tadi nang dengla ang arabong tibalon ko asidaak. Tinapateg, adda ka nam. Ala, umay ka, taintan mangan. Hello, Mami. Kumusta kayo dito Pilipinas? Kastoy lata, anak ko. Babawin iti asi ti apo. Napiak latamat. Naku, mga minagsubli kayon dito'y Amerika. Di makitkita kayo lata ka na yun. Sapay agmay-maysa kayo dita, Mami. Sana bali. Tao may nagsarsarong karan di kasinsin mo akaro ba tayo? Amumatan. Kay kayat kumatlaang ti agnaed dito'y balay tayo. Iti day di dadiyo, anak ko. Okay nga rod, Mami. Da kayo lata ti makaam mo. Manong Fredo, darasan ta ti magna. Maladaw ta ni Jay pagadalan. Agungot man ti advisor ko. Numaladaw ak iti flag ceremony. Sika talaga, Samson. Amumot ang nagalis ti kalsada ta nagtudo. Ngam partakam kit din ti magna. Mabalin ka diya kaduan na kagsikain tun bigat ijay talo, nanak. At da ka din mabalin asik ka na pagay, tatang? Wan barok. No malpas lakit di amin. Irap ko nintun Lunes. Awisam to ni Samson na kadwata. Tapno nabibiit. Bareng no sana mapan aggatang kan agpidot iti ila ako na. Sige, tatang. Bagaak ni Samson. Ay na, nagimasan to'y bilo-bilo a merienda tayo, tata. Makaadukman ang timangan. Sige, mangan kalat tabarok. Di kag babain. Ipabalay mo latan, why? Kung tata, amuyo. Kastoy idit ilutluto ni nanang ko a merienda. No makasang petak ijay balay ang naggapo ijay pagadalan. Kumusta nga tamot itam ni nanang mo, barok? Sipod na pan nagbiro kiti pangganan na di mo tan nagsubsuble dito lugar tayo. Huwag nga rod, tata. Jack amo numalagip nakpailaan ni nanang. Uno saanan. Ken, awan mo't ngamin ti pangkuntakan tayo kan kuana. Di ka kumamaawan na ni tinamnama, barok. Ikararag mo, asapay kung matagkita kayong tumot laang. Huwag ngayam.
Malagip ko idi elementarya kaduak ti inam. No, sana gapoken kwa na anang ispal kanyak. Nalabit awanak kumaitan. Ha? Anyat kayat yu asawan, tata? Iso tinang ispal kanyak, idi malmesak kuman iji karayan. Kastagayam tinapasamak. Manipuri day, saan ako na nagdingdigos iji karayan, nga puta mabuteng ako. Sika talaga manong, nakakatkatawa ti istoryam. Intun kwan, mangnag na kanimanang bansyang. Pudno saan ka di? Kunam no kalaingan ni J. klase mi. Gayam, awan mo't ammo nang agtagibalay. Ha? Gusto na itan manong. Hindi ka aguy-uyaw iti pada matao. Ngamin, dakas dayta. Sana kayat ni Apo Diyos. Ha? Halaki din manong. Maturog tan. Rabiin. Masapat tayo pa'y kadatatang mo intun bigat ang makimisa. Talaga nga adulat tati taong umay dito simbaan. Iti kada Domingo. Anya, tata? Aywan barok. Dandani mapuno na ito yung simbaan no kwa. Ha? Ha? Ano na dyan? Adda bakit ana patugaw, tata? Mabitlaan, inaktulungan. Umay kayo, nana. Tulungan kayo ang makatakder. Wala barok. Ipatugaw ta pa lang ni Kabsat. Ay na, agyamadak kada kayo. Nagrigat lakit din ti bakit? Apay, nana. Naulaw kayo kadi? Saan, Barok? Adda ngamin na badekak. Kat kalaat anapatugawak. Na-outbalance ti bagik. Mabitlaan. Kasla may rupahan ka. Si kakani manang apeng? Uwan. Siyak nga rod. Kat sika. Asino kakadimot? Ay na, di ka lata nagbaliw Naisim ka lata kasarsarita. Kat no siyak ni Jairo nga schoolmate mo hindi iti elementarya. Hindi naknailasin tanay. Kastoy matan ti kudil ko. Kanayon na kami niti kainaran. Jairo? Ay na. Talaga saan ka anailasin? Ad-adama ngamin apimugot ka. Mala, ayabam dagiti kakadwam nga ubing. Tamapan tayo ije balay. Wow! Nagdakkel gayam ti balayo, nana. Asino nga iti kadkadwayong agnanaad ditoy? Ay, kinapudno na. Agmay-may sa ak nga agnanaad, Barok. Tadya inaon ang anak ko, adda ijay Amerika. Kat jay matburidag ko, adda ijay Canada. No kasta, adan kadwayo dita balay, mami? Waniha, datatam a Jairo. Fredo kan Samson ti kadwak ditoy. Di tatam a Jairo ti mga asikaso iti garden ko. Kat dagijay dwa nga ubing estudyante damat. Nasayaat taadan kasarsarita yo, mami. Kat ita, natalgad tirik namin ka ni Sarah. Kat ala mami, agan-anad kayo latta dita. O sige nga Rudan, tani makaturturog akon. Bye! Nana, dakamin ka ni Manong Fredo ti mangimot kadagiti danom asinakduyo. Kabaalan nyo ka di, Barok? Nana. Kat no nairuam kami itirigat. Tabubun met ti pagsaksak-duan mi, ididikan pa'y nakipagnaad kada kayo. Malangarod. Kat agyaman na tada kayo at tumultulong kanyak, ubing. Ay na, congratulations manen, Samson Barok. Nakagraduar kan iti sekundarya. Congrats gayam. Kasla ka ano lang, hindi agkuyog-kuyog tama pa ni J. pagadalan niya. Agyaman na kada kayo, nana. Manong Fredo. Hanggang kasanungay nga agkuyog tamanan. Kat ijay Manila ti pagad-adalam iti kuleyo.
Saan na bale? At danto ka barbaro akakuyog mo. Samson Barok, kablawan kay tinaragsa ka pa nagpurpos mo iti sekundarya. Agdan iti order tayo amakan. Mangan tayo pa. Ituloy tayo itong tagi-inistorya. Ay, nanak ko, kunakno saan ka pa'y nga agawid? Sinurpresa na ka. Katuan mami. Kayat ko masorpresa kayo. Ngala, gusto pa'y dayta nga iniliw tayo. Itad mi pa'y dagiti pasarabo mi kada kayo, mami. Ay, nahagyaman ak unay anak ko. Tadagayang pasarabo yung kanya. Agpamanila kami manan ken ni manang ko inton parbangon, tata. Kat ipakpakaasi mi ko ma. Adiyo pampanawan ni mami. Wen, malasan ko. Tasipon dito'y kami ngagnanaen. Saan kami pa ipimanaw? Kaya tagyaman akmet ka na kayo, italak yun ni mami nyo ka na kami. Saan ang mapupuutan ti panaglapas ti aldaw, Samson Barok? Ita, may sakan a civil engineer. Ket agyaman na kada kayo, nana. No saan ada kayo anang paadal kanyak. Amangan, no aging ga ita. Ket aggat-gatangak pailang iti bote kan landok. Wen, ngarot Barok. Ket agyaman ta dakkel ti bay tultulong mo. Ket itata nakaadal akon. Ken adda mabalin ko nga itulong. Tumulong akmat kadagiti agkasapulan. Ti tao ang nagagat nga agadal, mapadayawan, ken magunod nanto ti arapaap na. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Ivy May Nicanor. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iti inkay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.